Dinetalo daife within the NRM fitina botendeza lwacho naabe kwegamba abandi fame kukola lina fame ndoza nekyo abenga nali kuntiko yenka fame nigwe bogera ku yenka mu Busoga nigwe balina okwogerako lwacho undi aida lwacho undi America imwe mwebuze babalanda bali mu kubiraki montalo da Busoga ndimu nze nwana omuntu airwa kubanga bali kwenda bakobe nife era ife oyo tatambula nife oyo byetutegeragana naye tutwikiriziganya naye therefore tuvire fitina butendeza buchai ebyo byona byona ebikolwa bya sitani era bolingirira ngo omuntu afa Katonda atusasire bolingirira ngo omuntu ow'ekikula ekyo omana nti einuma we sitani nali mu poshinga kubanga omuntu ali mu Katonda tosobola kukola ekyo botegera nti twena we are NRM tutamulenga NRM nga bwendi bakobera nti abandi fitina nzali yazalibwa nayo aidakula nayo aidafa nayo ate mbakobera Abasoga buli rosi go buchai oja kungula buchai gona amazima ezira kungulanga ku buchai na kungula na asiganga ku buchai na kungula mirembe never kubanga Katonda tosobola kutola Katonda na sitani no batawalala noloza nti baida kukolegana nensonga lwaki sitani yagobwayo mu iguru. Your Excellency, allow me to thank the Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, who trusted and engaged me in her political mobilization. Through political engagements and mobilization, I got a chance to meet with His Excellency, the President, who identified me from the many cadres because of my special appeal and commitment and the love I had for my country. Mukiseera n'ekirala nenda okwebaza mukaire waife mu ngeri ey'endawulo Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga eyasobola okunkozesa mu mobilization ya Busoga era ekyansobozesa n'owekitiibwa President okumbona n'asobola okunkozesa mobilization ya Uganda yona. He directed me to come up with a proposal to mobilize the lower earners under the umbrella of Busoga Rural Development Association. I was later appointed Deputy RDC Busia, where I served a very short time. Your Excellency, you remember it was only 2 years. And in 2015, the President put me in his mobilization office at Imbuya, the office of the NRM National Chairman, where I deputized Honorable Mole Kamukama, the former PPS, to His Excellency the President. Mbaire ndikwebaza mukaire wange Right Honorable Rebecca Alitwala eyasobola okumbonamu ekitone nankozesa ate oluvannyuma omukulembeze nambona n'asobola okuntuma emirimu egindi era n'aba mu office yeri political by then eyali ekulirwa omukyala gwe bayita Mole nawe Kamukama ate yamala n'aba PPS wa President. On May 8, 2016, His Excellency the President invited me for a meeting at Rachitura, where he informed me that he was planning to appoint me cabinet minister in a powerful docket. President yandeta makage twasobola okuba nibye twogera era yankoba nti alina plans edokunfula walala musigaire inuma kubanga timuli kutambulira mu same direction musigaire ole yegana eriye abantu abegana ndife tibatukobeire ku lukiko luno nga tuli bantu bakulu banange bwe tunalekera oku camouflaginga oku pretendinga netubanga tutambulira mu same direction nga byetwogera bye tutamunkola nga byetwogera bye tutegeeza ife abakulembeze nifo tulina okugaidinga abantu betukulembera. Now, because of the divisions here in Busoga, kutuka n'okweyawula okuli mu Busoga, you see Namuganza is not here. Olukubona ni Namuganza banazirawo. I spoke to my young sister Rebecca Kadaga. President ayogere ni wechiba Right Honorable Kadaga. I said, are you going to the meeting? Yeah, olikuja mu meeting eyiganga. He said he had not been invited. Yakoba tia yeteibwa. Then I rang the speaker. Yakubira owechibwa Right Honorable Speaker Antamo. I said, why did you not invite Rebecca? Why so you said Rebecca Kadaga? Then he said, no, all flag bearers were invited. Owechibwa yamukoba ati ba flag bearer bona bayetebwa.
Then, but I think Rebecca was saying how then I don't, you know, I'm always like a mediator, going here, going here. Rebecca. I rang Rebecca again. So you were invited as flag bearer. So how did they invite you? On the radio or what? Then when I got here, I said, how did you invite Kadaga? Now the chairman here, tell me what you told me. President tukolagana ne ba RDC tukolagana ne ba biso okuinforminga ba fulaga beara bona abali mu Busoga okuinforminga ba chairman ab'ebyalo ab'emiruka okukobera ba chairman ba magombolola ne ba chairman ne ba fulaga beara ba district ne ba fulaga beara bona ab'MP era ensonga yosebo chairman wa NRM mwami bazanya wekabuli namukubira isimu era n'abantu abandi bamukubira isimu era yakakasa nti ajja kutuusa amawulire ku bafulaga beara bona okuvueka muli era seba abasinga bungi tulina bwano kale ekyokukola aye bwe tunasigala nga tukatambula n'eddembaliga kibiino nti Busoga tituli gyagitwala mu maiso kibiino nti ebiruubirirwa bye muli tusuubiramu ng'abakulembeze be mwalonda tibigyatuukirizibwa kubanga mwatulonda kuba tusakubuweereza aye tulina okwira awalala tulina okolera awalala nga bwe mbakobye nti agali awalala n'agaluma ennyama tuyire walala tutambulire walala ng'abakulembeze bw'oba ng'olingiriire amazima geene nga weetegereza wazira nsonga etulwanya ng'Abasoga lendo omuntu ave yakoba ati eno n'ensonga etulwanya ng'Abasoga tubone nga tituuginogera eddagala kiki ekitulwanya ng'Abasoga oba ba leaders abakulembeze ba Busoga kiki ekitulwanya ndikubira omulanga bayise ife mu Katonda ba bishops okwingira mu nsonga eno okubita mu kusaba n'okusiiba n'okwegayirira Katonda batugayitagane nga ba leaders tusobola okugasa Abasoga kanisa edendawulo obukulembeze obw'ekanisa edendawulo mwingire mu nsonga eno eya Busoga n'ekyabazinga baba waife tusobola okwingira mu nsonga eno tusobola ogayita abakulembeze ife bwe tunaaba nga tumaze okwegayita then kidatwangwira okukulembera abantu betukulembera nga tuli walala nga twogera olulimi lulala nga tuyisa kirala mujja kubona Busoga empyaka mujja kubona Busoga ey'omulembe mujja kubona Busoga etinta mujja kubona Busoga eyeyagaza buli muntu ayida kwenda okuba mu Busoga. Okay. NRM era basupportinga NUP aye nga ekiri kubalwanya tokibona kizira nawo ego kwegamba ebintu ebifaanana oti n'ebyo dinetalo daife within the NRM fitina botendeza lwaki onaabe kwegamba abandi fame kukola lina fame ndoza nekyo abenga naali kuntiko yenka fame nigwe boogera ku yenka mu Busoga nigwe balina okwogerako lwaki owundi aida lwaki owundi America imwe mwebuuze babalanda bali mu kubira ki muntalo dda Busoga ndimu nze nwana omuntu ayi lwakubanga bali kwenda bakobe niife era ife oyo tatambula niife oyo byetutegeragana naye tutwikiriziganya naye therefore tuviire fitina butendeza bukyayi ebyo byonna byonna ebikolwa bya sitaani era bw'olingirira ng'omuntu afa Katonda atusaasire ayi bw'olingirira ng'omuntu ow'ekikula ekyo omana nti einuma we sitaani naali mu poshinga kubanga omuntu ali mu Katonda tosobola kukola ekyo bw'otegeera nti twena we are NRM tutambule nga NRM aye nga bwe ndi bakobera nti abandi fitina nzaali yazaalibwa nayo aida akola nayo aida afa nayo ate mbakobera Abasoga buli lwosiga obukyayi ojja kungula bukyayi gona amazima ezira kungulanga ku bukyayi n'akungula na asiganga ku bukyayi n'akungula mirembe
never kubanga katonda tosobola kutola katonda na sitaani n'obata walala n'olowooza nti baida kukolegana n'ensonga lwaki sitaani yagobwayo mu iggulu bwe yali atandise matankani okuzaanira katonda bwe yateesanga nga ni ka sitaani kasembera kutuusa katonda lwe yabona nti ono mulabe yamugobayo mu iggulu nti tuviire oboneka ebigendererwa byaife iwe tibyoli promotinga so ni wano bwe kidda okuba buli lwo promotinga obukyayi bw'ojja okungula buli lwo promotinga okwita ojja kungula kufa buli lwo promotinga ego oba nekyo kye ndikwogera era ojja kungula ego at the end kunkomerero ya buli kintu so nkubiriza abasoga twire ku mulamwa ayi tolooza nti wojja kungula bukyayi okungula emirembe never kyosiga kyokungula bayibuli bwekoba kyosiga kyokungula so abasoga tuve mu kukyawa tuve mu mpalaniraku tuve mu kulwana entalo tuve mu ono lwaki babalanda ni minister for presidency lwaki tinize n'otandika okukola evil byona kubanga oli kwenda atolawo babalanda niwe oli kwenda obe never katonda abamaze okulonda abakulembeze nti this time round babalanda najja okuba era najja okuba mwasindika agamotoka gona gaida gatukube gatusaaniyewo kyekyatobera babalanda okugwa n'atabitamu kitegeeza nti mwalimu omukono gwa katonda yayemerera yakoba nti ono mulonde wange tidda kumwikiriza kutwalibwa mpewo era kyova obona nti nasobola okuwonawo era ndikaawonawo ni President Museveni mu buyende yaife yasobola okuwonawo aye ngaabeekwesa einuma n'abanene ba NRM mu Busoga nabali ku frontinga opposition nawulira nze yentaali kuba nalinzirawo nti eriyo n'abajja okwebaza tidi waye bajja kwebaza mbo bajja bebaza kubanga babisemu oundi yajja ni ku radio nawulira swengere yakoba ati nze babalanda nakobye era nze banabasoga bali kutwala obuwanguzi bwange munambe nsobola okurecovering my victory babalanda akobye mbo babalanda president yakobye babalanda akobye nga swengere aye nga ba NRM nabamukobye jjo yogero oti not ku radio kusiga bukyayi kunkyayisa basoga. That is evil. Era abantu imwe abasoga mweyireku abali einuma okozesa bebali kozesa nendo bategeeza nze mbakobeire ate mutaloza muti bana abantu abali kulwanisa obusoga oba bali walaino bali within us bali mu busoga mwene muno ate n'abantu abamanibwa n'abantu abavayo ne bakolera NRM n'abantu abavayo ne ba benefitinga mu NRM. Bible yekobetia gamba wekyandikibwa ekiri mu Bible ekyandikibwa eri ekikoba nti omulabewo nenda abalina Bible wano mujja kunsomera ekyandikibwa kino omulabewo anaabanga wa munumbayo omulabewo anaabanga Matayo 10 oluniri olwasatu n'omukaaga abalina Bible ku masimu wano musome lukoba nti abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Mutalooza muti abalabe ba Busoga baali bava Bunaayira. Mutalooza muti babalabe ba Busoga baali bava Kenya. Baali bawano mu Busoga. Omuntu akulwana twena tulina abalabe. Bible yetyo bweyogere. Twena tulina abalabe. Tolooza nti omulaba akuba wala. Omulabe takuba wala akuba kumpi. Bible neyogere ebigambo bino. Matayo 10:36 muyizolooza nti mbalimba. Aye musomeyo. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Bakuba kumpi na ku lusegere. Therefore tulina okuba careful okubona nti Busoga abalabe baife tibali kuva Kenya, Busoga abalabe baife tibali kuva Kampala, Busoga abalabe baife bali within us, bali walala nife. So nendo okubategeeza nti twetaaga Katonda nga tunaweereza abasoga n'abana Uganda. President Museveni yamala okubitamu era President Museveni ni president omulonde gwe tulijja okola naye era tumwetaaga ng'abasoga tukaali baavu. Amazima gali nti tukaali tambula ku mu districts ediwera mu regions ediwera aye regions kamala ditulese lwaki lwantalo nwanirako mpalanirako ndikwenda mbe kino ndikwenda mbe kire kwegamba basebo banyaba abawansa abandi benefit nze mu buweereza bwaife basigala tayo bazira direction bazira ali kuba guidinga bazira ali kuba yamba. Tuli muntalo tuli gugulana lwaki kibabalanda ekyo lwaki tinizemba lwaki ono
bambi basebo basigala envunza daluma obwavu bwayingirawo President Museveni aliko baimu abakulembeze mu nambe mukole party yaimwe abantu baife bave mu kulambala abantu baife bafune bingiza sente yatuwa